محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ummi Salamah. Nekanggi dan saking Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu anha, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anha saking Ummu Salamah. Qalat dawu sapa Sayyidah Ummu Salamah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, taqtulu Ammaran al-fi'atul jahiliyatul baghiyah. Taqtulu mateni, taqtulu mateni Ammaran ing Sayyidina Ammar bin Yasir. Sapa sing mateni? Al-fi'atu golongan, pantan, golongan. Al-jahiliyatu yaiku jahiliyah, al-baghiyatu tur kang lacut. Taqtulu mateni Ammaran ing Sayyidina Ammar sapa al-fi'atu golongan, al-jahiliyatu kang jahiliyah, al-baghiyatu tur kang lacut. Rawahu Muslim, ngriwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim, tamamuhu utawi sempurnane hadis fi Muslimin ing dalem sanad Muslim, Sahih Muslim, yad'uhum aca-aca sapa Sayyidina Ammar hum ing al-fi'ah al-jahiliyah, aca-aca ilal jannah maring swarga. Wa yad'una lan padha aja-aja sapa al-fi'ah, fi'atun hu ing Ammaran, aja-aja ilan nari maring neraka. Yad'u aja-aja sapa Sayyidina Ammar hum ing al-fi'ah, aja-aja ilal jannati maring swarga. Wa yad'una lan padha aja-aja sapa al-fi'ah hu ing Ammar, aja-aja ilan nari maring neraka. Hadis dari Sayyidina Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu bekal mateen deka Ammar bin Yasir golongan orang-orang jahiliyah al-baghiyah semenantang ke pemerintahan. Bekal mateen deka Sayyidina Ammar bin Yasir golongan al-jahiliyah sebudu, al-baghiyah selacot, yakni semembangkang. Napa makna dari hadis song kuno neka mon terlalu bahas deki mengarah deka napa pegel. Nah, anapa mepatein Sayyidina Ammar yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Karena Sayyidina Ammar bin Yasir aneka ngajak golongan neka untuk masuk ke dalam surga, sedangkan golongan neka sematein Sayyidina Ammar orang atau golongan ngajak masuk ke dalam neraka. Jadi berseberangan antara swarga, ngajak ke swarga, ngajak ke dalam neraka. Nah, dari hadis nikah pertama, dari hadis nikah nuduwaki setengah dari beberapa mukjizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa? Sayyidina Ammar bin Yasir ki odi ane kejadian yang Sayyidina Ali. Marene Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Terbunuhnya Sayyidina Ammar bin Yasir ketika bergejolak di antarana khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kelaban Muawiyah.
Sayyidina Ammar aneka berada di golongan Sayyidina Ali. Sekadima Sayyidina Ali yang kak jadi khalifah secara sah. Nah, Muawiyah ketika nikah posisi berning Syam. Syam nikah mencakup Yordania, Marseneka, Palestina, Irak, aneka makin jadi beberapa negara bila dari situ Syam. Nah, ning Syam nikah kuasain bi sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah nikah. Andi anaknya mana Yazid bin Muawiyah. Waneka se perang bi Sayyidina Hasan Husain nikah. Alhamdulillah. Jadi cek terlalu membahas ponan, maleta berpegel. Nah, ketika Sayyidina Ammar bin Yasir aneka berada di pihak khalifah resmi, yang angkat secara sah yakni Sayyidina Ali. Maka Muawiyah menyatakan dirinya engkau adalah khalifah nakakeh, ngangkat tibi tanpa yangka, tanpa enobataki menjadi seorang khalifah. Si Muawiyah ini kan langsung memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Wah, spontan aneka yang kebugot karena Sayyidina Ali ini kan resmi. Sayyidina Ali ini kan khalifah Amirul Mukminin si nomor 4 ben Iyakowen ben para sahabat sing angka para sahabat. Sedangkan Muawiyah berning Syam. Pusat pemerintahan saat ini kan yang Madinah. Terjadilah peperangan antara pihak Sayyidina Ali sebagai khalifah resmi dan pihak dari Sayyidina Muawiyah. Nah, ning peperangannya kegugur sebagai syahid ingke beneka Sayyidina Ammar bin Yasir. Kanjeng Nabi laone, padahal Kanjeng Nabi kan saat boneka. Sedangkan kejadian berning zaman Sayyidina Ali. Taktulu Ammaron al-fi'atu al-jahiliyatu al-baghiyatu. Bakal matein deka Ammar hijriya golongan se al-jahiliyah al-baghiyah, orang se bodoh dan orang se lacot, orang se membangkang ke atas kepemerintahan. Perang antara sahabat Muawiyah bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai akhir kisah nikah Sayyidina Ali pun terbunuh. Sayyidina Ali terbunuh. Mungkin nikah napanya mana racun Sayyidina Ali tidak salah. Sayyidina Ali juga nih sampai dekat zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ngalah Sayyidina Hasan. Supaya tak semakin melebar peperangan pada Islam menikah. Cuma situng ini kebahagiaan. Sekelompok sesitung ini menantang dekat Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu warḍah. Nah, jadi dari hadis nikah kesimpulan pertama bahwa nikah mukjizat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kemenuti ngoreng ban bakal mateh ning peperangan dina. Bi tempat tah itu duaki. Bakal mati ning kenangan ria. Riwayataki tinang para sahabat orang se etuti bi Kanjeng Nabi ban bakal mati ning dina tempat dina. Sesenti pun tak meleset tempat tah. Apa sahabat semakin takut kok takut nganeka, justru semakin bengal semakin bunga karena peperangan sehari syahadah mati syahid. Tadi sahabat ngeding ce bahwa mereng ce bahwa seteh berning peperangan edina para sahabat ini justru semakin semangat untuk menggapai syahadah mati syahid. Empah kula bisa membiar. Pak Kiai ngocak mate kakena mate cong mate dina kakek burung le jengke kok takut orang deki ngoder yang bini. Tapi sahabat justru semakin semangat, semakin menggebu-gebu, semakin membara semangat. Ini kan mukjizat Gusti Kanjeng orang iki odi, tapi pun ada bu taktulu Ammaran
al-fi'atu al-jahilatu al-baghiyah. Nah, dari kedua hadis dari nikah, faedah si kedua, kesimpulan nomor dua, nutuaki bahwa golongan sing ngelaben deka khalifah, yakni kerajaan khalifah, sepun esah secara sah yangka ben khalifah kele pemimpin kele tak ngelakonin perkara semenyimpang deka agama. Aneh kocak bugot orang se menentang otabe se abangkang tak patuh ben tak norot ke pemerintah sesah ben pemerintah kele tak menyimpang dari syariat agama. Mun mangken tak keneng tak gampang ngaranin bugot. Apa pemerintah tak gena kok, korupsi man kaman kok. Hah? Korupsi siang malam, dinas ruwai korupsi, dinas riye korupsi, Al-Qur'an korupsi dak rem sampean. Apa kocak bugot, menoreng syalaban ke pemerintah, mengkritik ke pemerintah tak gampang kocak bugot. Jadi pemerintah sesah, terus pemerintah gila tak ngelakonin perkara yang menyimpang deka agama. Maka nika kocak bugot mun beda orang se menantang deka pemerintah sesah gila, ben pemerintah tak ngelakonin perkara yang menantang ke agama. Kedua, dari hadis nika. Ketiga dari hadis nikah, engki penika semarenah Sayyidina Utsman ibn Affan khalifah se nomor telo, Sayyidina Utsman ibn Affan mantoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aneka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib se yang kak dadi khalifah se nomor telo ning kota Madinah. Dadi nikah resmine Kanjeng Nabi adebu secara tidak langsung bahwa Sayyidina Ali adalah khalifah. Karena apa? Sayyidina Ammar Sayyidina berning zaman Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali kita yang kata di khalifah. Semateen Ammar yajire golongan al-bughat, semenantang deka pemerintah, yakni khalifah. Nutua kita pun Kanjeng Nabi berarti Sayyidina Ali saya terima khalifah daripada Muawiyah. Nah, dari hadis nikah. Nah, jadi Sayyidina Ammar bin Yasir anaknya tangkep. Anaknya tangkep ketika peperangan terjadi, saya berkecamuk antara pasukan Sayyidina Ali bin saya pasukna sahabat Muawiyah, tetap iya konen ke sahabatnya. Nah, Sayyidina Ammar bin Yasir nikah itangkep. Sayyidina Ammar itangkep, keng tak ngakonen. Sahabat Muawiyah ini tak ngakonen, tak mengakui bahwa pelaku utamanya beliau. Nje, engkau tak ngakonen. Arya, paten bireng senangkep. Padahal saya nangkep, senyoro nangkep ya, ben ngeles. Tak ngakonen atas kejadian terbunuhnya Sayyidina Ammar bin Yasir. Pon ada Bu Syekh Ibrahim Al-Luqani Adabu rahimahullahu rahmatal abrar dalam kitab Jauharatit Tauhid wa awil at-tashajurah alladhi warad in khutta fihi wajtanib al-hasad, dan takwilkanlah kamu dan menakwillah kamu menggunakan takwil ini, mentakwil sesuatu yang bertentangan antara sahabat Muawiyah bin Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cek sampai dalam takwil nikah beda unsur hasud atau berdendam sakit ate.
sebagaimana kelompok-kelompok Syiah. Mulai kadung membahas tentang Sayyidina Ali bin Muawiyah pun. Adapun kula bi sampean orang biasa, tak usah terlalu dalam membahas sahabat. Benih kelasah. Walaupun sahabat manusia, tapi sahabat ini kedidikan langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi tak mungkin salah didik, tak mungkin. Karena sahabat ini ibarat bintang-bintang elangi. Siapa baik kalah mun sampean terus nyari petunjuk dari sahabat. Kan nujum. Sahabat ini kayak nggak bintang jangan Kanjeng Nabi. Bintang-bintang sebanyak aja dari 5 bintang aja kalah kaki mentera petunjuk torok tang sahabat jangan Kanjeng Nabi. Jadi ku lebih sampean membahas nih kace. Cek kelaban kedengkian, cek kelaban kebencian ben kedengkian aja. Takwil sebagus. Dharma takwil sebagus. Sahabat Muawiyah adalah sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib jelas ponan sepopon Kanjeng Nabi, ahlil bait, keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Tek keneng takwil ben soroban, tek keneng yarted ben soroban. Benih kelas ku lebih sampean menuduh atau menfonis sahabat ni ke neraka. Cek bahaya. Ini ke benih akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetap husnudzon. Sampean mon beda guru dua atau kar guru nah. Sampean tahu sabela A atau sabela B montro selamat tah malah tak celak ke dunia akhirat. Dharma fasallim pasrah wisan. Kemah torok kemah bener. Tahu sarasane. Bedereng tuah bapak bi embu atau kar. Sampean abela embu bapak pegel. Sampean abela bapak embu pegel. Dharma carana hormateh kedua-duanya. Jangan sampai membela bapak membela embu karena pada ring tuana. Guru A B berselisih maka sampean benih kelas kulit bisa masuk ke ranah nikah, masuk ke arena nikah benih kelas Dharma cara nang luar cek jadi penonton cek jadi apa tetap husnudzon. Apa boleh sahabat Pak, apa boleh sahabat ini didik secara langsung tetap ada gesekan-gesekan di antara para sahabat, cuma gesek nebeni karena nafsu. Setuju ini kali ila'i kalimatillah karena sahabat ini dididik secara langsung tining Gusti Kanjeng Nabi. Nah neka sopaja selamat kau leban panjenengan cek sampai andi prasangka coba deka para sahabat cek sampai andi napanya mana prasangka tak gena deka para sahabat. Nah sampai berdabu dharma al-qatil wal maqtul mestin finnar tapi al-qatil wal maqtul fil jannah. Saya reneka, engkini kah? Saya norok ke Muawiyah, saya norok ke Sayyidina Ali. Karena para sahabat nikah. Tadi tak keneng kula ben panjenengan norok patoh. Sayyidina Ammar saya paten yes warga. Saya maten yes warga. Benih kelas kula bi sampean untuk menfonis atau menuduh sahabat nika orang tak kena. Benih kelas kula bi sampean. Oleh karena dinto ngaji nika benih untuk napa dendam atau besake ate atau pegel nika nuduhake mukjizat Kanjeng Nabi bahwa Sayyidina Ammar nika bekal terbunuh oleh kelompok-kelompok gelak nika padahal Sayyidina Ammar kiodi nika adalah mukjizat dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekone mungkin nikah saya bisa kaula sampai aki lebih dari nikah kula terbatas pengetahuan dan kaula. Cuma nikah saya bisa jelas aki sekone. Nah, wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik
ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نهضى بالخير ربنا واصلح لنا كل شيء تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالفاتحة لا حضرة بنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعل بفخر الوجوه شبوكر بن سالم وكعاقل بن سالم قطب الربان وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وسنشناتنا ثم إلى المال في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم مفهوم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب المال الحبيب علي الهبشي وأصولهم مفهوم المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سقا أولاد المخضر وإخوانه ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي وأصول منفرم ثم إلى روحي الحبيب علي الحداد ثم إلى روحي الحبيب أبو بكر القرشي والحبيب عبد الله الحداد بانيل ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب عبد القادر بن السقا والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب محمد بن سلم بن حفيظ بن شبوكر بن سالم ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب محمد الهدار بنيوانgi والحبيب صالح بن حمد حامد تنقل والحبيب محسن براني ثم إلى روحي كهجي جاسم نرسل وزوجتي جدي هاشم رافي وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الجد منير علي وزوجتي ثم الأرجد عبد الله ثم إلى الوالد أحمد خالد وإخواني وأصولهم مغفرة ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا تتاب وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير غافر وارزقنا فإنك خير رازق، واهدنا ونجينا من القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين.